Siyavusela kubabukeli tinkomo tesikolo telubisi satithenga satithengela ukuthi bantwana bakhone kushintsha bangadle mabhontshisi onke malanga. Ngalesine badle inyama, ngalesihlanu badle emasi labantwana balakhaya. Njengoba ubona nje tiyatala tinenkunzi titawukwanza kusho ukuthi tinkomo tesikolo tasomnjalose tekuthi bantwana bashintshe. Leti nkhomo ta la sikoleni tisita kakhulu ngoba tinkomo telibisi. Tinkomo telibisi siyakhona kushintsha, asidle mabhontshisi kuphela. Emasi njena siwadla ngalesihlanu bese inyama sidla ngalesine. Siyakhona kushintsha, asidli yinye diet kuphela. Lokusenta ukuthi lapho siba healthy. Ivele enkomeni njengoba nje nyalo tikhicita both imithi kanye nelibisi. Uyakhona kuthengisa lelibisi lakho noma wende emasi. Noma ke bese uyayihlaba ke nasifikile isikhathi sokuthi uyihlabe. Ayigcini lapho ke phindze futhi itala. Lelo tholo ungakhona ukuthengisa uthola imali. Kube kundlabalisa ikhaya lakho.